ai tur chanchin tha zo na bung sawm pathum chang som ni pakhata tanga thum riat ani a zanin a hianin Lal Isua hun hnung chung chang kan zir chhun zom zel don ani a zanria hnung an kilaya Isuan an zinga pakhatina man tir tur thu a shilok chung chang zanin hian kan zir le don ani a ama man tir tu tur chu azir tir te zinga mi ni ti shereng ani atop thlengin a hmangai ni ti azir tir te zuda iskarot le peter te chung chang athil tia hianin Lal Isuan aron entir don ani a Isuan thupek poimo tak mai zirtir ti apek chung chang po zanina hianin kan zirtel tur ani awang hianin zanina kan zir tur hi ya poimo dangdai le hle ani ole hei chung ko thu thian bul te ne na thu soi le mel mamin chang ran te ne na thu soi chu ain ang thei lawani ti te po hi zanina kan zir lai tang hianin kan hu chaudona chu tiang chuanin Lal Isua kha disciple te ahmangai ngoi te le chuti rualin ama man tir tu aom chung zonga Isua po kha ya thu soi dan kal mang kha adang lam ve ni chu wang chuanin asoi tur te asoi theina turin kha man tir tu kha ain thiar fihlim hun te po kha azanina hianin aom ni te po na langa hei lazara chung chang kan zira khanin Isua kha aril ruin arumani ti kha kan hnuwa chu tiang chuanin luk zohana bung sawm pakhat chang som thum pathum le thum ria ta te zohana bung sawm pani chang som ni pasaria te khan kan hnuwa chu tiang chuan zanina po hian Lal Isua room na kan hmule don ani a engwai nge a room ti kha chu zanina kan zirlai tang hianin aron lang chuak le don ani ole zirlai chunga kan lut ngal mai anga chang som ni pakhat atangin man tir ani tur shil lok hi chanchin tha kan lo zir to ma thai bung som ni paruk chang som ni le ni nga ate marka bung som pali chang som pasari le ni khata te chanchin tha lu ka bung som ni pa ni chang som ni pakhat le ni thuma te kan lo zir to ni kha ole ilo chiarang Isuan chutianga asoi zo chon aril ruin amang anga ti tak mevin ka shile cho inzinga mi pakhatin mi man tiranga tin a shia tirta a tin azir tirta chon ati big an shilava an in en hloma ti in ole kan soita kan khanin azir tirta ke asil zo khanin zanria hnung an kil lai khan Isuan ka chang e pui nge chon a ke artui ka chunga lekta ti Pathian le khathu samsom li pakhat chang kwa asoi kha alo thleng fam kim don ti asoi ni chu thu asoi zo chuanin Isua chu aril ru amang angani ti kha tuna kan chang tarlan khan ran soya ta chuanin Lal Isua ti tak mevin ka shila cho inzing ami pakhatin mi man ti rang tin azir ti te kha ashila a main an za an file out thu kha athoi de khanin alo soi to a ti chuanin chiang le zwalin ashil ta ni azir ti te hian Isua thu soi chu angai na shelavin an bang bo hle an in he holum ni te point he Lal Isua thu soi lai hian alanga heta chiang le zwala ashil thu soina tan hianin zohana hianin emar tu resenti ai atong bula chuanin chu manania chumi omzia chu thusha tu tanga puang ti chiang ti na te po khanin man ani a chu tiang chuanin helaya hianin azir tir te hian Isua thu soi kha angai na an shelava tuna kan soi tak ang khanin Lal Isua hianin samsom li pakhat chang kwa ani ka thian kom ngei tak karin tak ka chang e pui tu ngei khan ake artui ka chunga lekta ti Davidan lo soi Davidan amirin tak a hitofela thuron petu kha kha thian arin tak ka khanin allalna chung changa khanin afapa Absaloma helaya Davida bansana Absaloma lama tangta chung chang Davida asoina kha kha
Isua hianin aron mang chuak ve a chutiang taka Lal Isua chunga po kha in phatsan na khathleng ani a chutiang chon juda iskro taka Lal Isua adu sak zinga mi ani a ale lam zong taka thir phe chuanin atim zinga din hun sang tak mai treasure kan ti ang poisa vong tu ada ani ni ti kha zawna bung som pani chang ruka khan kan mu a chutiang chuanin he zuda iskro ta din mun hi Isua tim te zinga hianin a hliam lava a chanchin te makan soi zauna te po kan shat ang khanin zuda hi an zinga a khopui mi zudai ram chunga mi te po kha ani kha kariot khwa mi ti na ang te po ani ti te kan lo zir to kha chutiang chuanin Lal Isua hianin zuda chu arin omlo na thinlung pureng to po ni se alap mga irengani ti alantir ni ti in International Bible Commentary phe chuan tar langa chu mai chu ni lovin Lal Isua khanin athil tia khanin aron lan tir zel bok ani ole kan soitak ang khanin he zanina kan zirlai atang hianin Lal Isua chu zirti tenen zanria kil hawa anon hlu in achunga thil thleng tur te sharingin athu cha nu hnung aron soi chawani a hunrei takalo puan lo chu soi fia alo tul ta a zirti te zinga mi pakhatina man tir tur thu po chutiang chon ashil alo ngai ta a shil ta a zirti ten tu ber nge ni don ti an shilova an ma ni zinga khatianga anan en kwal kha anril ru abwai hle ani ti kha kan soi ta kan khan kan hu a ole te chuanin azirti te zinga mi na phatsan do na ti asha na khanin Lal Isua chu kha phatsan na hnol na kan nunan kan tong thina ni tro chutiang kan room hom thina kan rin zong takte kan thian kan nupui pasal kan fa te kan tho pui te po chuanin chutiang tok thin te chu kan om to nge yang chu ang chu voinian kan to ang zong hi Lal Isua hian atakin alo tong ani phatsan na te hnol na te arin omzat arin tlak zia mureng chung khanin Lal Isua hi kan zirlai phasa te kan thir to ang khanin athil ti mak te engke man hu chung po khanin amma khan ring lo cheu ani ti te kan hu a chutiang chon hnol na nun Lal Isua hian mishina kan tuar thin har sat na ang zong hi atok ani achian tha arin abul nai taka achang e pui tu nge po khanin chutiang chuan a phatsan ani ti hi zanina kan hmuwa chu mang an na room na chu Lal Isua khanin aron lang chhuaka chutiang chuan Isua hianin a phatsan tu chu arwa man na swal thla thlam na hun top a pe ni ti in William McDonald chuna soi hi a chutiang chuanin amma chu phochuak mai lovin Lal Isua chuan somle pahni te zinga pakhatin chutiang a phatsan don ani ti a hriat na chu khu dawin a soi ani te pokan te theng chu chutiang chuanin helaya hian William McDonald chuanin azertir dang zong te chuanin zuda chu an ring hlelova an zinga pakhatin chutiang atitur chumak an te tunge ni ang tin angai na kha an shelavani he zuda hian ani min man te don tin a thian te zinga khanin Lal Isua khanin zuda kha ala timwal pho chuang lawani ti kha aumzia chuanin chu ani mangai na ala hlia khu te po kan te theng chu chu tiang chuanin Isua hianin khatiang khanin a thoi tham ang khanin ala soizelani ole lo chiar chhun zom liang tin azirti te zinga mi pakhat Isuan a hmangai chu dokan sira chuan Isua ang chunga bokin oma tin Simon Petera chu chumi hena chon tu thu bernge soiti mishil te tin azai zira tin ani chu aum na nga ya oma Isua om hiangin alo thlepheya anena lalpa tu bernge ni ti a tin Isuan changthem ka chia saka ka pe ka chu ni ang tin a changa chuti chon changthem chu a chia hnuina la a iskari o da Simon fapa zuda hena chu la pe a tin changthem chu a pek nu chuan a chunga setana lut ta nga la chuti chuan Isuan hena iti tur chuti thuai ro
ro atia tin do kan sirmi te chuan tu mat engti zia ti nge ani ti an shelo then khatin zuda chon tangka ip avona wangin iswan kut atan thil kan cha khaya piang leiro ati emo mere theite hena englo pek tur ati emo anti ni lai chang som ni pathum tu na kan chiara tang khanin Lal Isua chen dan kha kan hule ta a kan soita kan khanin he an thut dan hi han soi zau te po a thanga kan soi tong khanin swan tu chung chang ye soi ti zo turin petera khan zirtir zinga mi pakhat Isua om yeng om ren kha zai zirin avashilani ti kha kan mu a khatia zai zir kha kha zirtir kha zohana zia ka khanin zirtir Isua na mangai tin kan puchina ani kha Isua ang chunga bokin omani ti kha kan mong khanin zohana khanin lalpa tu ber nge ti ina mantir tu tur chu azo tani ti kha kan mu a lalpa zan ria kil lai lem ang hianin atak taka chuanin chera thua lovin an kiu ding lama indomin cho an eya chu tiang chon zirtir te kha Isua ding lama umanga abo zon Isua om zona alu hi awmani ang ti in ven doctor PR mo ka chuanin alo soi zau poka chu tiang chuanin an thut dan po kha kha zuda culture thut dan kong mang kha awmani ti kha kan shatel kan mi thla thiam theina tur khanin chu tiang chuanin zirtir mangai Isua ding lama thu khani ina langa han the se Isua om bul kha alu khanin a hnai hle don ni te pana langa a thunna kha du sak ber thunna ani chia lawa availama thu zuda kha zuda is karo da kha du sak ber thunna thu chu ni ti in reven zaire ma chona soi heng he ni te chon Isua hianin zuda ril ru kha shia ne le theina dat aw mo ti khanin du sak sang ber entir turin a thut dan tur po kha a rela ni ang ti hianin scholar te chuan an soya ang chunga ti kha anin thut nai zia chu chuanin alantira chu mai chu ni lovin bung khat chang som bria ta khanin fapamal chupa ang chung ti ani a heta zirtir a hmangai ti hi zirtir diktak Isua ang chunga cheng ti entina ani ni ti in revenzaire ma chon ron soya petera thutna om kha zebadai fapa zo hana kha nichina kan soitak ang khanin zo hana kha Isua mangai tia zo hana hianin heta Chanchin Tha aron in soina tan hena mang thina ta chuanin tirko te thil ti lama chuanin petera kha shwai tu ani na kha kan mu a amaro chu heta a hmangai ati hi he zohana hi ani ti kha kan shiat a thanga chu tiang chuanin an thut dan in dot dana po khanin zohanas dot bor vela khanin petera kha a thut te po rin oma chu tiang chuan zai zera han biak po kha awal sam deu anga khatiang khanin Isua rong bol chunga kha zertir Chanchin Isua mangai ti soina fasabera ni te pon headline hi alanga zohani hian he zan ria kilna hianin som pahni te chau telina soilem lava marka ai ro chuanin anni ho chau kha nia soi in alanga midang tel velo tina anilem lo ni ti in reven zaire ma chona soi zau boka zibedai fapa zo hana po ni se chiang taka Isua ho zinga khanin atel ve soi masakna ani ti in helai chang som ni pathum hi aron soi boka ole khat chu tiang chon cho an kilin do kan ma kan soi tak an khanin an thulawa thuthleng nyama tu zal chungin an kil thina zirtir Isua na mangai kha zo hana tia kan soi tong khanin he Chanchin Tha ziak tu ngai hian ni ama hming hi aziak langai lawa chuwang chon chanda heta po hianin Lal Isua thinlunga angai na big na hmun alwa te ro chu zohana hianin asoi she lem lawa Lal Isua na zirtir te ahmangai veka maro chu zohana hianin ama hnai big na riau kha ane ni ti hi he changsom ni pathuma tang po hianin kan hmuni ole kan soitak ang khanin changsom ni pathum ni li chho hianin an thut dana tang khanin
Isua hi zohana hian a hnai hle ni ti kha a chianga ti chuan isuan lalpa tu ber nge ni ti aman ti tu tur kha petera khanin mit mei a zaizir khanin zot tur khan han ti a ti chuanin petera chuan ari lovin aria soi lovin a zaizir ani ti kha kan huang khanin phatsan tu mingzong chhuak turin zohana kha buk na mang khanin lu han thin te lu kan an che dan atang te po hianin zaizir te kha kut kher po ni lo khanin akan lan tir thin ang do kha ani ome chutiang chon isua om hinga thlephei chung khanin zo hana khanin zo na khir tak chu mui phunin azot te po ni mai theya ozoi tak thawa chan po kha a hlo mai the ni ti in la hian William McDonald chuanin hi ani pon ran soi zawa ole ti chuanin ke chuka ni long mo anti thlia ni te pona langani mathaya khanin zuda po khanin azot ve ni ti kha kan hmuwa iswan ni tia chang ang khanin asoya petera hianin zuda chona man tir don ani ti ashe chianga athumai mai kher lawang zuda le iswa in biak nei tu manan shefia thapalo ani theni ti in la hianin kan hmuwa phun ru sepin anin bia ani te pona langa zo han hianin zirtir ahmangai chau hi iswana shil ni na soya chu po chu iswana phun ruina shila midain an shilawa ani po hianin chutianga shesia sei chuak lawa engma tilawa athuta reng hi amaklea heti la hian iswa thu aman fulo ani mai the ti in reven zaine ma chuanin hi aran soi zau buka ti chuanin kan soi ta kan khanin chang somni pruka hianin changthem waina emo helaya hianin chang somni paruk hi kan huang khanin iswan changthem ka chia saka ka pe ka chu niang ti khana changa tiang chon changthem chu a chia hnuina lani iskro da simona fa pazuda hena chona pe ti kha chang somni pruka kan huang hianin changthem hi waini mo satuyai mo chia sakin phatsan tu chu apek tur thuin isona chanang khanin hi chen khat soidan chuanin kho chakrama khwal thleng tu chuanin cho an kilna khwal kha an za deuh kha chang khan pe thina chutiang chon zuda chu khwal za oma siamin Lal Isua chuanin a khongai na le hmangai na sim tura he atum ani ti te pon soyani a chen khat dang ve thunga chuanin kalhen kur zanria kilna changkha hetiang ang kha anin hlan chong thin nin an soini chu adikani chuan zuda kha kalhen kut zanria kilai lalpa zanria an kil ma sin chuak ni in alangani ti kha lai chang som ni paruka hianin kan hmu a ole ti chuanin kan soi tak ang khanin helai isona hmangai ti hi kan soi to ang khanin zohana bung som pakwa chang som ni paruk le ni saria te zohana bung som ni te chang khat le chang soma te zohana bung som ni pakhat chang sari te zohana bung som ni chang som ni palia te po kan mu a zohana chanchin tha bua zia chan ma saber te en ti ne mo iswa zui tu Mizo du thusam en tir na emo ani thayang ti te po in zohana pangai Pathianni na isona hmangai ti hemi hi kan hriat tel te po kha thawme ole ti chuanin kan soi tak ang khanin lai chang som ni le paruk khianin kan soi tong khanin Lal Isua hnai ber pola aban phaka khanin zo hanale zuda hi an thua chu tiang chuanin chu du sakai te thutna ni ti in MacArthur phei chuan soya Lal Isua hi zohana hianin ale khathon pathumna te po khanin Pathian chu hmangai na ni ti a Pathianni na kha Pathian chon hmangai na neia ti lo hmangai na ani thu kha ron tarlan ang khanin he hmangai na hi Lal Isua hianin
he Chanchin Tha Johana hian ron tar lang chiang em aman tir tu tur nge nena po khak na thin lunga nei lova mangai na lui luang chuak mu tur hi I aum renga ni ti hi he zanina kan zirla hianin aron tar lang zel bokani ti kha the layman New Testament pon chu I aron phok chuak aron sei chuak bokani ole ti chuan I suan chang thema chia saka apek tur hi ama man tir tu tur chuan yang tia soyang khanin chu chang them chu chia hnuin alata a iskarota simona fapa zuda hena chuna peta a changa pek nu chuan setana chu zuda iskariot chunga chuna luta ani Zandri an kil line diabolan zuda iskarota kha zuda mantir alawril ruk to ti kha kan soito a Francis Maloney a chuanin iswan Zandri an thunga trom kai lo le tlak tlai lo musit om berle zuda iskarota hena po sacrament chang hi khas sacrament ataksa ahlanna ape hianin isua in pe na thuk zala dirani tin lo soi nge ni chu tia chon ama man tir tu nge tan po khanin chu ataksa nge entina he min shat rengnan lo ti thin ro tin ka taksa in in no chon nang ma nin nun nei hek lo chau tiang khanin kha chang kha zuda iskariota ama man tir tu phatsan tu tur tan po khanin isua hian alo petel tat mai ni chu hallelujah ta chuanin iswan iti tur chu tiro ti in hela hianin zuda hena chuanin asoi chun zom le ta ni ti kha kan mu a kan soi tak ang khanin he setana setana hianin man ruwa tur hi ase tur zonga phirwai rengani a ama in zuda hi ansum enkol tu sum vong tu din hun Lal Isua te team zinga din hun sang tak mai ding ania Chanchin Tha Johana bung sawm pahnia kan zir to a khanin miret kha sumbo ma mi kha alo la chuak thina chu tiang chon alo ru to thin swaltan kongka alo hong to ni ti kha kan soi to kha chu tiang chuanin Johana chuanin Isua heta zuda iskorota chu khatianga chang them a chia nu pe kani khanin Isua chuanin she tak chungin soi lo thei ani lo nu aman tir tu tur chu ya soi chiang ta ni ti hianin la hian reven si Chanchin moe pon aron tar langa ti chuanin zuda iskorota chunga chuanin setanan mun a changfam kim ta a khatiang khanin ama kha chuan setana thlem ania changthem isona pek nu chuanin Lal Isua khanin kha zuda ati tur ati theina tur tan khanin he chang hi apeni ti te hial pon soi ani a chu tiang chuanin ati tur amalo ka lali son hlen to tur cross kong azo to donani chumi tur tan chuanin he zirtir te disciple te nena khanin thu cha nu nung alo soidon to ania chu tiang anzinga ama phatsan tu zuda iskarota po chuanin chu tiang nga ati turati theina tur chuanin chu ati tur chu ti turin ashatir ngal chun zom ta ni ti kha kan hmu a ole chu tiang chuanin lai chang som ni le pat li le ni ruka te ani saria te kan hmong khanin kan soi to ang khanin changthem in pek hi in du sakna entirna atan lo man thina ni a du sakber te chu asatui tui nian shiat kan pe ang hianin Isua po hianin zuda chu adu sakna in ti lamlet ala tum phone ti in reven zaire ma chona soya adu sakna entina sang per ison han pek po chuanin zuda mela lamlet na omlova zuda chona rilru le thil tia tum chu ison a shiani ti a chianga in thup thei ani talava amaro chu ison zirtir dang laka he zuda hi ala thup zela kong ala hon saka in lamlet na man ala omani ma se zuda chon ati tur ti tur chona chuak ta zuda rilru ama
ama pu nge man tir adu na chan hi kan soi tong khanin sum du am na tlem te alo du am shet shet na khanin Lal Isua kha tangka som thum lek khan Isua kha ashal phal tatlat mai ni chu tangka som thum chu heti hun laya an poisa hlut na tanga chu chuanin patling ina thathum chung an hlo an lak lu ang vel kha ani ti te kan lo zir to kha chu tiang chuanin zuda hian kum thum chung apu alo zui thina kha adu am na mang khanin shat alo phalta ni ti kha kan hmu a chu tiang chuanin tlem te chunga rin om chu tam tak chunga omang tia Pathian thu vekin alo soi kha kan nitin nuna Lal Isua hi kan shal phalim engzatin nge kan lo shal thei vouchin ti hi lai tang po hianin kanin enfia poimo hle ome ole ti chuanin chang som hi pasaria kan hmu tak ang khanin diabole chon zuda thin lunga lalpa phatsan turin alo ti to na kha setana chu achunga chu tiang chuanin kongka alo hon shet shet na kha alo hon shet shet khatuna chuanin ati tur ti tling tla lo turin aluta ati ra chuanin thuron ve mai aniama se zuda chon alo loma alo ngaina alo pumta ni ti hialin William McDonald chon soya chu tiang chon diabole chon athunun ta phatsan tu chon tu na chon aril ru siam to ti Lal Isua sia ati tur chu ti thwai to turin a shilani chu tiang chon thil swal ti turin a fui phur ti na ni lova akal tu le tuana lung chhia thak tak alan chhuwa ti na ni in mute lo kha lo nga kang on ole chu tiang chuanin alan chhuwa ti ra ni ti ole chu tiang chon a hma Isua le zohana te changchung chang an ti kha zir te dang ten an shre lo ti kha he changa hianin changsom ni pariat le ni kwa khanin aron ti ngetani kan soi tong khanin do kan sirmi te chon tu man ingtizia ti nge ni ten shelo Isua khan mo disciple te zinga khanin zuda kha ala thup zel ala phormwal pholo zel tinani chu tiang chuanin then khatin zuda chon tangka ip avona wangin Isuan ku ta na thil an cha khaya avaleiro atiemo tin mira theite nena englo pek tur atiemo an tim khan mira theite har sa zwal te po kha an tran pui ve nge ini te ponarin omani khatia angai dan anan ne na chan po kha an ti thin ang khamiti le tur anga ngai na kha he changsom ni pariat le ni kwa hianin disciple te anan nei ni ti kan hu a chu tiang chuanin an zinga then khatin zuda chu man mo taka kala khatianga kut na mi tur an e tur te khatianga le turin Isua khan avatir a khan an ngai ta ni ani lo pon tangka ipwong tu ani wang khanin kan soita kan khanin mira thei te tur te kut cho te kut sa te nei ve theina tur tan khanin khatiang petur anga ngai na te po kha an ne ni ti hi he changsom ni pariat le ni kwa kan en hianin kan huni ole ti chuanin chuti khopa thu khu chon Isua ma man tir tu chung chang hi a hlia khuni ti hi zirtir te shiata khanin khatiang khanin Lal Isua khanin alan tirani ti kan hmuwa chu tiang chuanin chu changthem chu ala chuak ta ngala chu milai chu zan ani ti kha kan hmuwa zohan hianin thim ti te heng hi zan ti te omzenei takhianin amang thina chu wang chuanin helaya po hianin lukabung som ni pahi chang som nga pathuma te theson ni ka thon khat bunga changa te thupuan bung som ni pakha chang som ni panga te thupuan bung som ni pahi changa te po hianin Malonia chuanin zohan hian heta chang a eitu ti hi samsom li pakhat chang soma eitu tia hebrai tronga ho estion ti kha eitu ti na tho hostragon ti in Greek trong chuanin chumi chu ha athial som eitu ti na ni azona bungruk chang som nga pakhat le nga riata ati sa eya athisen intu ti asoina khami
ahman tongkam kha manga zuda nena chang them apeka kha sacrament chang ani ti entina turin zohana hianin samsom li pakhat cha soma eitu ti tongkam kha hei hi amangani ti in maloni ya chuan soya chu tiang chuanin isona taksa entina chang chu azir tir zinga atling lo ber zuda is karota po chu ape ni tin alo sei he ni ole chu tiang chuanin zuda is karota chu zan thima chuakin isua man tir turin malama sela mishing fapa khai kana omna tura pathian rem ruat a thlen theina ta na man ro pakhat alo ni ta zoka eng chu thim zinga alo enga thimin chu ashelo tia asoi angkhanin chu eng chu iswan ami te atobra thlenga ahmangai na hianin chu a eng chuak ta ni ti hi heta thimin chu shelo ti hi angam lo ti point lelin thei ani ti in NRSV ya chuan kan hu bok ani ole chu tiang chuanin he zuda chuan chu changthem chu du sakbik na chin chian angina la a te chuan Lal Isua le zirtir dang te chu achwa santa a Pathian le khathu chuan omzen ei takin chumi lai chu kan soita kang khan zan ani ti kha aron bela zan tak lam ni lo khanin kha zuda tan chuanin tharaw lama zan alo ni ta a nguina le in chhirna zan top thei lo tur chu nitin chandam tu an tu chon hianin an tan zan alo ni to ni ti hialin William McDonald upon helai hi aron soi zau bok ani ti kha kan lo soi bel ni se ole ti chuanin helai chang som thum kan ong hianin Lal Isua hianin Mazona ti tur anei te la hianin chang som thuma hianin kan hmu a chu disciple te nena chu ti tur a hlen ma a thu cha hnung kan soi to le zirlai ma sa te kan soi tong khanin thung ruya te Josepha te Jacob te khang ang te po khanin an hun hnunga khanin an tu chuan te an fa te nena khanin thuro chia an nei thin ang khanin heta pon lalpan Lal Isua han a hun hnunga ni to wang khanin disciple te nena chuanin thu cha thil tam takha shia tir tur kha ane ni ole te chuanin chang som thum pakhat kan lut li ang chu ti chuanin achwa hnuin Isuan asoya achwa hnuin asoya tuna chon mishing fapa choi moin omta ama avain Pathian po choi moin omani hallelujah amen Isua choi moya umna avain pa chu choi moin omani ti hallelujah Galatia bung khat chang som hi pali a khanin polan keima avain Isua pa chu choi moin amani lo ti ang khanin voini a hianin keima ni awang pon pa choi moi alo omna chu Chanchin Tha awanga tuarna alo omte Chanchin Tha awanga harsana kan lo tonte engma alo thlon lo ani ti hi zanina hianin elaya bon Lal Isua hi choi moya omna chu apa thua zomna zo ka khanani a Jerusalem lal anga ropui taka alo tika choi moya alo omna ani lova apa du zong he Khawvela apan aron tir chan a hlen chua na zo khi apa thu ka thu ni lovin I thu ang zelin ka chung alo thleng ro se ati na kha ani ti te kan lo zir to kha chu apa po choi moya lo omna ni Pathianin ama chonani chu choi moi ang a choi moi nga lang naw te u re lo te in hena kala omri e nang nin Mizo nga tin zuda te hena ka kalna tura in local thei lawang ti ka suyang khan tuna chu ti bokin in hena ka sui hi ati a ole kan soita kan khanin chang som thum pakhat le thum hi choi moin om ta ti hi a hun kha thleng me to ani Lal Isua hun kha chu tiang chuanin he chang som thum pakhat le thum hi hianin zuda chwa vele isana zirtir te bula kha
asoi tur athi na chung chang chu ai aron ta lang chuak don ta tuna chuan mihring fapa choi moin om ta ti a tlan na hna a hlen tur hi lali suan hei hi ma pon a lo hria tir to a thi na chu tlom na angin lang ma se swala bote chandam kan ni theina tur kong ani tata wangin a thole na le van lon na in an zuya awaya chon ro pui taka choi moi ani alali suan a ta thoa chon pathian po choi moi no mani ron ti pathian thiang nim swal kal hlen theilo anga he nge lai na aron soi hi mangai na pathian miswal thi na tur du lo tu angin apuang zarah pathian dik ni chunga swal miswal te thiam chantir thei ani na apuang zar boka pathian ina zia rang chu kalvari tlanga khanin asang the ang peralan chwa tirani din hei hi William McDonald hian aron soi zauna kan mu boka ama pathian choi moya chuan reng boka pathian in ama chona ni choi moi ang pathian in afapa mai taka chu choi moi na dik tak pek ani empty a enang a choi moi nga lang ti khotlai na lovin pa pathian chuan lali swa chung chang soilok na chu thina ta kai thawa wana ama ding lam ngeya thuti nain ati hlo tlingang pathian chuan alal ram lo thlen hun angak lawanga afapa chu choi moi nga don ani tin helai hi William McDonald chuanin aron soi zau bok ani chu tiang chuanin kan soi tong khan bung phasa khanin iswa choi moina don chu miswal ta na nun pek na ania chu hun chu iswan a thlengta aron ti chu ni iswa wanga pa choi moina po chu iswa thi na in lali swa thi na alangani ti iswan ron soi ngala zuda mi pui te hna asoi ang bokin zirti te hna po akal na ankal thelo tur thu lali swan asya tir ta ni ti kha kan hmu ni ole ti chuanin helai kan hmu tak ang hianin zuda is karota chu tianga a chua nuwa khatianga thu thil choi moya om tur chung chang han soi ta ka hianin amma avain pathian po choi moin omani ti hi zohana hian iswa thina soina ta hianin choi moi ti ro pui ti hi kan soi ta kan khanin agrik tong lama chuanin doksa the ti te khatiang khanin chu khai kan choi kan ti na ni chu agrik tong ve ka chuanin hup so ti ani chu hetlai hian chu tianga khai kan le choi moya omna le pathian po ama awanga choi moya omna mun chu cross a thina le a thole na khani tia kan soi tak ang khanin chu asoi chiang non le ta iswa thina zohana na soina reng hi choi moi ti in zohana bung som pani chang som bruk le chang som ni pariata te zohana bung som pathum chang som thum pakhata te din bung zohana bung thum chang som palia te zohana bung ria chang som ni pariata te zohana bung som pani chang som thum palia te choi moina kha lali swa thi tur thu soina vek in zohana hian aron mangani chutiang chuanin pathian po ama wanga choi moya omna mun chu cross a thi na le thole na khani ti hi he zo han hianin ron tarlan atum chu ni chu tiang chon iswan anzinga reilo te ala omanga patne na kal don to chu reilo te achina alo thleng don ani ti soin pathianin ama chon ani chu a choi moi anga a choi moi nga lang ati tani akal san mai tura zirti te chu tiang chon thupek thar ni aron pe ngal buk ani ti kha he kan zirlai hian kan hmunin ole ka adotua kan zir kan chun zom lenga thupek thar ka pek chau hi in mangai ula kein ka mai chau ang hianin nangni po in mangai ula inin mangai chon mi zong in ka zir tir te in ni ti chu mi a chon an sia ang ti in poimo hle mai lai chang som thum pali na hi apo fan po kan pot fan thui da ule kang ole kan soi tak ang khanin lali sona zirti te chu nau te u tina kawa ngai na ming in vuanani tin William McDonald chona soya zuda kalbo nuwa chau mangani te atihiala anena chuanin reilo te chau om to dona ti chon cross a thinga chuta amma chu anzonga mas ani chu anzui theilawanga wana
a ho do na wangin lali son chu thu chu zuda te kha alo shil to ni amar chu om zedang nei na soya zirtir te tan chuan akal bo na chu reivak lo chung chau khatiak ang ni tura khanin an ngai ni chu chu an tan alo kir liang ti kha alo soi ang khanin zuda te tan chuanin akal san na kha zuda tak tan chuan akal san na kha ani tel boka ni ti te pon William McDonald chona soya wana akir lianga an rin lo na avain ani chu an zui thei lawang ti in hei hi William McDonald chona soi zawa eng po ni se aum lo chuin an ni chu mai na thupek chuanin athunun turani ti kha aron soi chun zoma chu thupek chu a hun zonga chiar chuanin thupek thar anilawa a chan chu thu som pe khanin pathian ne ma ni veng te mai turin alo zirtir to a ma se he thupek hi kongdang zongin atharani athar ani na chan chu tharau thi anim chuan ring tu te chu zom turin apui do na athar na chan chu a hlui ai na chung nung zo ka a hlui chuanin i vek te hmangai ro atia athar chuan i mel ma te hmangai ro atia midang te hmangai tura dan thupek chu chian na thar nen shil fiani a turna le diamna thar khatiang ang a lekko khani a enti na thar hmanga soi fiani a kong thar hmanga zom ani ti in dik takin kan lo soi thei ta ni ti in William McDonald chuanin he thupek thar chung chang hi aron shilfia a chaina shilfiang hianin hmangaina din mun te na sang zok a phuta vain a tharani a kein ka hmai ang chau hian nang ni po in hmangai ula aron tiang hianin Christian te zirtir an ni zia chin chiana bets chu an huanga cross an orina nilawa thomnodang lambi kha kin nilawa chung mangte chuan 2 zirtir ni na kha apuang theya Christian chin chiana dik takiro chu a Christian puite aring tu puite a hmangai hianani ti kha he chang somthum panga hian aron ta lang ta ni chu chuanin lali swan nung kan zui le zui lo lan fia na dik tak midang te panan shiat theina chu kan ring tu puite Krista u nau te kan hmaina kan lan tirna hei hian atar lang ani ti in lali swa hianin aron tui ni chhun zoma chu tiang chuanin van lam thil ti chu chuanin disciple ten nuna po kha khan alan tir turani a chu thil ti theina chu tharau thia nimin a chen chil te chau pek ani ti hialin William McDonald hianin a soi zau nge ni ole ti chuanin kan soita kan khanin thutiam hi Leviticus mu som pakwa chang som pariata chuanin nang ma in mai angin i chen om te mai turani ti kha ma ni zuda puite mai tur ti na zong te ponan shilfia iswa thutiam thar mangai na hero chu huam chin anei lava aman anni ho a mai angin midang te an mai turani ti te point hei hi reverend zaire mehendron soi zau chhun zom boka chu mai na rong chu iswa mai na engani rong bol na angkha ani chu tiang chuanin bung som pathum chang khata kan hmong khanin atop thleng point a hmangai renga tiang khanin hei hi thi thlengin atina ania thi thlenga in mai zel tur tina ai ma in I swa mai dan kha akok ani ti in aron sei chhun zom boka reven zairam hianin chutiang chuan lali swa Krista mai na in kata ding chho tur te kan nia thi sena thuthung thar atiang chi kha sa khwai mo biak dane mo ain anawang in phuar khom tur tina nia chutiang in mai ton na chu Christian na inaron kentel chu ni Christian te chu ringlo te chuanin Christian ho hi an lo wa hin mangai em ve ti mak an ti na mitam tak le khazia ka tangpon alo lang ani ti in helai hi scholar te pon anron tel anron tui ni viau boka chutiang chon le lali swan he thupek thar aron nei na chan hi pathian hmaina iswa lo langa in khat ani awang ani chuwang chon thupek ani rualin thilpek ani ngalani ti te pon hei hianin Khawvel thar asiama chu Khawvel thar chu atakin ring tu in pol khom te nuna alo langa mani in mangai na Khawvel a train midang te mai na Khawvela iswa ring tu chu ashwai lu ta ni ti in lai hianin reven Dr. Pierre Hwa kaponaron tar langa chutiang chon North Africa ko shan shwai tu church ko shan masa ko shan
hun masalama edi za somruk le zani somni bor vela ter tuliana chuanin ring lo mi te khanin Christian te kha ento anwanin pangai em anni ring lo mi te kha anin hoton thin sia an thian te ai thi pu anwanin huam em anni ring lo mi te chu in thamai du ten ni thin sia an ti thin hian nge ni kha le khabuwa te chu tiang chuanin midang ten an soina kha alo tar lang he chu tiang chuanin he ring tu te in mangai na hi atheni khwa mi fing philosopher Christian ni bok aristada sapot po khanin romlal hajana ne na khanin Christian te in mai na thu te mei thai le fasha te chunga khongai na anlan tir zia te ale khabuwa po the apology of Aristides tia te po alo tar langa chu tiang chuanin Christian te in mai na te in ngai sakna te kha ring tu pasa te po khanin an lo lan tir na kha ya hun lai mi te ring lo mi te po khanin an lo mu zelani ti kha kan mu ni ole ti chuanin kan soi tak ang khanin he zirtir te in mangai na kha heng hun lai pon lo lan tir zela chu tiang chuan mi ten ring tu te kha soi che thin ma se anin mai ton ti kha an hai lo ani ti kha kan mu ni ole chu hlaya po hianin han soi zau do viau kan du na chan chu Lal Isua zirtir na hi disciple te Lal Isua hnung zui tu le apostol te khanin chu thupe ka chu an zo mani ti kha kan mu a kan soi tak ang khanin he thupe ka hi thupe thar ti hianin Lal Isuan aron soyani te chuanin kan soi tak ang khanin chu mangai na thupe ka chu Pathian thulai mu Pathianni na laimu ani tlatawang hianin disciple te po hianin he rongbol na hi an rongbol na pia nga hianin an kengtel zelani ti kha kan hmuni chuwang chuan zanina po rombu som pathum chang ria ta chuanin in hmai na ton in hmangai na in hmangai ton na ngot lo chu tu ma engma bas ute lo tia tin farisai ten hena luka bung som ka chang som li pahnia te khanin Lal Isua ina farisai ten hena thu soi khanin Pathian hmai ne chu in ngai thani te tia chu tiang chon tharau thiang him min pek vainia kan dona hianin Pathian hmai na chu kan thin lunga alei to ni ti te po kha pola po khan ron soi war ema tin rombunga chang ria ta Pathian chon ami hmai na chu fakta kina lan tira miswal te kan ni lai po khanin Krista chu kan aya thi na te aron soi ni kha chu tiang chon rombung ria chang thuma te Krista hmai na ta chu tu in nge min chen theya shom na ine mo lungai nei na mo ti du da nei na mo tra mi ne mo sarwak nei nemo laumi nemo khandai nemo min chen thengem ni ti in bola khan mangai na Pathian mai na ro pui takha rombung ria cha som thum pakhata te rombung som phani chang kwa te rombung som thum chang soma te ron soi chhuaka chung chu enga tinge poimo ne em ti chuanin tuna kan soi tak Lal Isuan he mangai na hi rombung som panga chang som thum pakhata khan polan Jerusalem khwa tram ring tu unau te kha ang chom dol na kha mi thiang nim ho lom zok takani theinan min trong trai pui sham turin lalpa Isua Krista le tharau thiani mangai na in kangen chia ba chote lo ti ni chutiang chuan ring tu pui te chom dol ma tho ko nga te khan apostol te disciple te khanin Lal Isua thupe ka kha an lo keng ko zelani ti kan mu a tin korin thon khat bung ria chang khata te korin thon khat bung ria chang khata khanin mangai na bok kha pola khanin aron soi zela shiat na zongin mi wan ti thina mangai ne ro chuan mi asiam tha thina ti rongbol na reng a hianin mangai na tel lo chon kan lo thokrim thon don ani chutiang chong korin thon ka bung som thum chang khata te mishing tong te van tir ko tong ten thu soi maila mangai na kane si lo chon atia mangai na poi mo zia ka korin thon khat bung som thum chang ni chang thum chang li chang ria chang som thuma te korin thon khat bung som pali chang khata te korin thon ni bunga chang som pali
pali te ron soina se ema heng te hi soivek donin hunin min dai kher lawang amaro chu chu tiang chuanin disciple te khanin Lal Isua Thupui khi an lo ngai poimo ema rong bol na apianga an Chanchin Tha shil na apianga chu tiang chuanin midang te ring Thupui te unau te chom dol na konga te thil thu mai ni lovin thil ti mangin an lo lan chua tir zel ani ti kha kan hmu a chu tiang chuanin korin le khathona te kan soitak ang khanin pole hianin Krista mai na chon min tir lui ni te lo ti a chu mai na poimo zia chu an lo sha chiang emani ti kan hmu a kan soitak ang khanin Galatia bunga changruka pole hianin chu mai na chu tin nge soi kan ti chuanin mai na poimo zia chu he thil pon lam chin chiana te sertan lo po engma sot lo rin na mai na thoiro chu sot ani te lo ti chu tiang chuanin he mangai na in rong in bol sakton chau turin Galatia bunga changsom pathuma lo soya Galatia bunga changsom ni pahnia te po mangai na te hlim na te rem na te do thei na te ngil nei na te than na te rin om na te tharau ra khan aron soi chuak boka tin kolo sabung thum changsom pali te po khanin chu mangai na in rong bol ton na chu pol hianin heng Philippi le khathona te po aron soi zela chu tiang chon kolo sabung thum changsom pali te mangai na in bel ro chu phuar fam kim na ni te ti tin Thessalonica thon ni bunga changria ta te po khanin chu mangai na poimo zia chu pol hian asoi bang lova chu tiang chon rong in bol ton sakna kong zela po he mangai na poimo zia hi pola te hianin an lo sha chiang mani ti kha kan soitak ang khanin kan hmu chu tiang chuanin Thessalonica thon ni bunga changria ta nima sela ke ni zong chuna mi kan ni awang hianin rin na le main om pho chu hain chandam be se ne chu lukhuma main ingai ven zo ka u te ti din Timothy thon ni bung kha chang saria te Pathianin hlauna tharau min pelava thil ti theina le main le ri ru fel tak nei na tharau min pe zo ka ni ti te din Hebrai bung ru chang soma in na thole hning chung main nei lan tir mithialim te rong in lo bol tun thleng boy in la bol chin chu thei turin Pathian chu mi fel lo ni si lo mo mai na mi dang te rong kan bol sakilal pa hian a thei ngil lawa Pathian chu tiang thei ngil khopa mi fel lo chu ni lawa ti ni chu wa chon mai na kan rong kan in bol ton apoi mo Hebrai bung so pathum chang khata u naw in mai hi om ze ro se lo ti atin petera thon khat bung le chang ria ta eng dang zung ai in mai ton hi war ro mai na chuanin mangai na chuan in swal takha akhu si thina ni te ti tin petera thon khat bung kha chang sari ve ka po khanin in Pathian ngai sakna chun unau te mangai na tel ula in unau te mangai na chon mangai na tel ro ti an va han ngai poi mo petera te disciple te pola te hianin hel ali son mangai na alo war hi an soi mol mai ni chutia chu zohana le kha thon bung thum chang som palia unau te kan mai vai thi na ta kan chuaka nun na kan lut to ni ti kan shai tu po mai na nei lo piang chu thi na ala umringa ni te lo ti hiala tin zo na bung thon khat bung thum chang som bruka po he mi hian mai na enge ni ti kan sia ama chuan kan tan anu na pe ka vai ke ni po in u naw te tan kan nun kan pe ve tur ani ti mo chu wang chuan voini a hian mai na kan lan tir chu hei thom nu hlum lo haro hei hi etia kanwa in fak emo khatiang ringot khani lo mo chatuan nun an nei theina tura ta na ke ma ni nun nge kan hun kan pek te mangai na ni ti hi kan shat de la poimo ema zona thon kan bung thum chang som pasria ni ma sela 2 point Khawvel sum nein u now hai cham in nu sela ani chulai na si su sela Pathian mai na chu ama engtin nge omang te ti zona thon khat bung le chang sere du tak te inin mangai ton chawangu mangai nei Pathian la ka chuak ani sia mitin mangai na neia piang Pathian shin ani to Pathian ashebok ani ti hialani chutiang chuanin zona thon khat bung ni chang ria ta po mai na nei lo chuan Pathian ashelo Pathian chu mai na ni sia lo ti ang khanin zona thon khat bung ni chang
som pani vekin tu mai englai ma in pathian an mungai lo kan in mangai ton chuan pathian ke mania om reng anga a mai na po ke mania a fom a on fam kim bu ka ngalo ti ni awan poimo telul en tero chu tiang chon zo hana thon kan bunga chang thuma chuanin pathian kan mai na chu he hi ni a thupek te kan zum hi a thupek te chu a khir silava alauti a zo da thon ni bung kha chang ruka tin he hi mangai na ni ama thupek ang zela kan hi thupek atira ta in sha tang chu he hi ni chu mi a chuan in tur ani alauti ni chu wang chuan zanina hian chu thupek mangai na chu disciple ta ne na apek hi nangle ke tan po hian min pek ani ti hi zanina kan zir chua awan poimo te lul em ole veteran isua phatur thu shi lok na a chun zom le ngalang Mathai bu som ni paruk chang som thum pakhat le thum nga ate marka bu som pani chang som ni pasari le thum khata te luka bu som ni pani chang som thum pakhat le thum lia te hei hi ai kan lo zir to ni kha ole lo chiarang Simon Peteran atnena lalpa khoya nge kaldo na tia ison ka kalna tura nangin tu na mizui theilawang dakina ero chuan mizui anga tia achanga Peteran he na Peteran an hena lalpa ingatinge tu na po ka zui theilawang che nang ma avain kanun ka payang atia ison ke ma avain nun I payang mo ti tak mevin ka shila che na in voi thum mi phatma lo chon ara khwang lawang atia Isua ang taka anun an pek theilawa vain tu na akal na chon an zui theilawang ti kha he chang som thum paruk le thum sari hian aron tar langa Peteran na phatsan tur thu Isua na soi hi bung som paria chang som panga le bung som paria chang som ni panga le ni saria te po e kan pu chho ani ore kan chia tak ang khanin helai chang som thum paruk hi e tuna kan wang khanin latin tunga Petera zona an le lin dan chu domin kwa vadisti ania ti a chuanin ti du da na vai Petera chu rom khwa trena tlan bo do na konga Isua to ka chu kha zo na kha azo ta nian ti ni ti in reven zai na ma chona soya rom khwa chuan khen be turin Petera akir le ta ni ti kha he Bible chung khera tar lan ni lo ma se le khabuwa te then khata zi ani a chu tiang chon Petera hian a thi tur thui so na soi hi alaman fu chia lawani Lal Isua hian a thi tur thu sei ma se a mishing sha na alamang zela ti chon akal na zui ngam lo tur ni oma han lan kha adu lo le atom ngai na alang hle mai chu tiang chon thi atul chuan thi hial pu angamani ti kha thi atul ti chia kha ala shilawa anga chu tiang chuan tu ma zui theilo na kin ala zui thei tur ani isona soya nun pe kha a thwai wanga khatianga ti thut lampo kha ni lawani Isua zui wanga thi hi chu tiang tur chu ni lawa Petera chuanin pe ma se aril ru khan la pe ma se amma kha tharau lama ala in pe lawani chu tiang chuan Isua kalna tur kha pa omna kal tur chuanin Petera kha ahun ala ni tlat lo mai ni chu tiang chuanin Isua kalna chuan engti khunai mo ero chuan ala kaldo na ni ti Isua in ashil la ni ti kha lai chang som thum paruka hianin kan mu chu anita ole ti chuanin Isuan chu tiang Simon Peteran athu soya sha thiam lo kha Khawvel khoilai mo zindon ni ngai na kha ati sa sha na aron mang ani chu tiang chuanin akal ve theilo chan ashathiam lawani ti kha chiang takin ron lang ani chu tiang chuanin Petera chuan nakina azui tur thul Lal Isua shilfi chu athi nuwa ti na nia tuna chuanin azui theiri lawani ti kha helai chang hianin chang som thum paruk hian aron ta langa thanem ngai na le phathona ringot nen Petera hi chuanin kha lalpa ta na thia huam na asoi chuak kha ama chakna in martar na kha twar chuak theina in ngai te poni mai theye ahnua Lal Isua ta na thingei ma se pathianin chakna re huai sen na tharau thianin tel lo chuanin hei hi atak takin a thleng zo thin lawani he kan ka thu chuak tam tak hi Petera nuna ngei po hianin chu
Lal Isua nung zui hi tharau thianim chanpui na tel lo chuan mihring tlin rual ani lo ani ti hi tlai chang hianin aron tela he kan ti sa hriat na ringot thian Lal Isua ni na poi kan shefia zo lo ani ti te alang chianga chu Lal Isua po hianin hei hi changsom thum pariata hianin hriat na tel lova thanem ngai na chui suan endik sakin ama petera poin hriat lo thil ashila zan atop main Lal Isua chu voi thum hriat na phat don ani ti kha yaron soini chu tiang chon petera chu achak lo na te adoi zem na te le ama chak na mangin darkar tlem te po lalpa azui le azui thei lo zia he changsom thum pariat hianin aron hriat non tir bokani ti kan hmu zo na bu som panga changa Lal Isua ke ma lovin eng main ti thei si lo tiang khanin Lal Isua nung zui na konga po hian tharau thianim tran pui na tel lo chuanin mihring tlin mihring hianin atlin lo reng ani ti te po hi lai hianin aron lang chiang bok ani ole ti chuanin kan soi tak ang khanin he Lal Isua hianin Isua Krista min mai na manga kan mai na muna piang mi ten Isua zirtir Isua mi te kan ni ti khan china kan soi ang khanin kan lo shedona ni chu tiang chon Lal Isua hianin petera hne na chuanin he petera hi han soi zau bok le ta ina kan top tai to thowa kan soi ta kan khanin petera in huam san zia te le Isua phat le ma zia te he Chanchin Tha hian kan hmua Isua kal na piang kala dua thi na thi ve huama Isua ne in huam na adem lova a thei lo tur a huam te ro chu a shilani a mihring chak nei na thei don lovani ti hi Lal Isua na hriat chian sak ema chu tiang chuanin mizui hun tur chu na kina ani zok don ani ti in Isua soilok ang vekin thiloma petera na la phat don ani ti a shiloka a phat ta renga nakina zui tur a soiloka petera chu rin om tak Isua zui tu ani bokani chu tiang chuan petera in pek na le in huam na hi mihring tak pon ro pui amaro chu a hriat lo thil alatam mai ni ke ni poin lalpa minga huam kan nei fo thina amar chu tharau thianin pui na tel lo chuanin chu kan tin rual ani lova chu tiang chuanin kanin huam na lam ain Lal Isua Krista in pek na ro pui hi kanun kai hruai tu tan Lal Isua hena dua min khan saka chu tiang chon thupek thar mangai na Lal Isua du dana chu nun mangai na agape Isua nun kan nei na tang chau hian midang mangai theina te Lal Isua nung zui theina te kan lo nei ni ti hi he kan zirlai tang hianin kan hriat non apoimo hle mai ole ti chuanin kan soi ta kan khanin he kan zirlai hi Bible study kan in a zona scholar hrang chui zaw na kha kan han tel le don ani ti chuan Lal Isua ka kal na tura in kal thei lawang ati hi peter hianin khatiang khanin azui thei lo na tur chan kha amalama chona shelavani khale chen lo zui ve in ti kha chu tianga kal thei lo tur anga hanin ngai kha atlom ngai a thian dang zong te khanin engma sei lo ma se a soi huai ber tuwa aron tanga chu tiang chuanin he petera nun hi kan soi fo thina then khata chuan nui zat bur lek lam hoi te pon kan soi thina amaro chu petera hi disciple zinga hianin Lal Isua bul nai tak omle Lal Isua ina thil tam tak beldang lam na tlanga te hun khir ta get semani huana te te po khanin abul nai taka thin ania chuwang chon Lal Isua bula tuna he thil soi po hi thil om lo ani reng lovani amar chu kan soi tak ang khanin mihring chak na le tharau thianin puina tang chau lo chuanin hei hi atlin lo zia ero chu yaron lang chuaka chu tiang chuanin tharau thianin puina atanga han chet ve thung ero chuanin petera hianin nasatakin asar mona tangin mi sang thum lai men piang thara nuwa po mi sang nga lai an piang thara ni ti kha kan hmuni chu tiang khop chuanin petera hianin Pathian ram tan a tho hlok ema chu
tirko te thil ti bung ni chang som li pakhat le tirko te thil ti bung li chang li ya te po kan hmu a chu tiang chuanin he petera nuna tang hianin kan hmu ang khanin mishing he kan ti sa hriat nei chu phat fo thin kan soya po ding zo lo le thin te kan ni fo thin ani amaro chu tharau thianim chanto hnuai ro chuanin petera nun kha alawin thlak dang lam ta ni ti kha kan hmu a chu tiang chuanin petera hianin Lal Isua thu soi nge kha takin Lal Isua man zana khanin alo thlenga ama azirtir tuin athu soi kha han shi chuaka isu azirtir tu chu avena ta chuanin peteran Lal Isua mit a hmu khanin huat na amlova atol thlu ka wanga deu so na amlova maina le hriat thian na hmel a hmu ni ti khalu ka bung som ni pahni chang som ruk le ruk nia khan kan hmu a pona khan a chuaka trap zoi ni ti kha kan hmu ni chu tiang chuanin darkar ni chung alal pa kha voithum a phata amaro chu arin na zin kung kha he petera hianin atop hi akhar chhelava rin takin atop thlengin alal patan arin omani ti ero chu petera nuna tang khanin kan hmu ni a ole chu tiang chuanin he zanina kan zirlai poimo tak mai hianin kan soitong khanin Lal Isua in petera hena ke ma avani nuni payang mo ti tak mevin ka shila che han ti kha nangin voi thummi phatma lo chon ara khwang lawang han ti kha petera in pe nei thuk le ma se ala phat san don ni ti sona shelo ka ni ti kan hmu a zuda iskorotan man ti ratum ti te azir ti te poin an thamanga petera poin ala phat san don ni ti hi shelo vekani Isua hena zir tir te hi atop thaina mai ni ti zohana zia ka hian kan hmu a chu thi don thlenga zir tir te an kol dana alo langa ama man tir tu zuda iskorot tan po Isua nun anuna pe a keini po azir tir te ang hianin Isua thu soi she thiam lo fo te patsan thin te kan ni a kan fam kim lava ni ma se Isua kan tan anuna hlana ni amai na mangai anga in mai tur a azir tir te thupek tharapek hi kan tan apoimo hle ani chu tiang chuan Khawvela voinia po ring tu te kan dang lam na tu le Isua mi te kan ni ti mi te ran hriat theina tur chu in mai ton na ni ti zanina kan soi le kan zira tang khan kan hu a Isua min mai anga kan in mai chon mi ten Isua zir tir kan ni ti an lo she dona Pathianin chatuan nun na pek thu po chu mai na lan tir na mang chuanin an lo she thei dona ni ti kha zanina hianin Lal Isua ina min zir tir na hi disciple te pon an lo poma an lo mang ang khanin keini po in hei hi chu mai na chu Christian te chin chiana ni pon lammi piang thar lo ten Pathian fa kan ni ti an hriat theina tur ani ni ti hi zanina kan zir lai hianin amin zir tira zanina Lal Isua choi moya omna hianin Lal Isua hi apa du zong hlen chwa fam kim tuarna hlen chuak turin alo kalani ti te kan hmu a zona bung som pasri chang khata kapai fa pa choi moiro ati kha o kapa Khawvel mai hena choi moi na kanei khan tu na nang ma hena nge mi choi moi ro ti te kan huang khanin mishing fa pa Lal Isua Krista chu choi moi au hun na thleng don to apa hena chon choi moi na atong train ang khan choi moi ani ta ni ti kha kan hmu a chu tiang chon Lal Isua hi choi moi na bo ruwa ka tuna hian om chho mek don ani ti kha zanina kan zir lai hian min zir tir ani a kan zir to le kan soi tong khanin voinia hianin Lal Isua Krista minga wanga tuar na te chan na te har sat na te kan to hi choi moi na zok alo ni ti hi Lal Isua nu na tangpon kan hriat non apoimo em ani ti kha zanina kan zir lai tang hianin kan hriat non poimo hle mai chu tiang chuan zanina hianin
he Lal Isua mission a hlo tlin na tura ta na kong poimo tak mai a zo na chanchin zanina kan zir tele a thupek tharmin pekte a zanina zir tu zong zong ne na po a tharin lalpan a shiak tharmin thin a Lal Isua chu kan ne na a tharin choi moin lo omle sela ngai thatu le zir tu zong zong te ne na Lal Isua nung zui tu kan ni na chin chia na chu mai na chu len chua fam kimin lo om theu ro se amen.